Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba ndabashuhuje mwese amahoro y'Imana abane namwe nukuri uyu munsi nje kugana namwe kubijanye n'amasogisi umukristo yakwambara ntagire imbeho. Haleluya. Nko ku bantu baba mu bihugu byo hanze ho hari imbeho nyinshi, ariko sinzi nk'aba muri Afrika ko bagira imbeho, ntago ndabizi pe. Ariko nubwo yoba iriho ntago yaba ari imbeho yatuma wambara amasogisi. Ariko nkabanje kuganira abantu ba mu bihugu byo hanze bobo bagira imbeho. Narababwiye ukuntu ushobora kuja mu kazi ata pataro wambaye kugira ngo ntucumure, ukambara ijipo. Kandi narababwiye ko wo kwambayiramwo amasogisi kugira ngo amaguru yanyu ntagire imbeho. Ariko ntago nari bwababwire ubwoko bw'amasogisi mwakwambara. Nkanjye isogisi nambara, ngiye nambara amasogisi atandukanye. Iyo habaye nk'abantu baba mu bihugu byo hanze hari ibintu bigwa bita ngo n'amasino bimeze nk'umunyu bigwa ugasanga biruzuye hanze, ku buryo bidakunda ko ubitambukamwo utambaye amasogisi. Ngewe rero hagwa ibyo bintu hari amasogisi nambara, ariko iyo bitaguye hariho n'amasogisi nambara. Rero iyo mba hari imbeho haguma hari imbeho, kandi naho nkorera hari imbeho. Ahantu nkorera harakonje cyane ku buryo ata muntu yakwinjira atambaye amasogisi. Ariko bivanye nuko Imana yahamenyereje, narahamenyereye, kandi Imana yaramenyereje uko ishaka ko nambara. Narababwiye ko ngiye nambara ijipo, nambara ijipo munsi, hari ijipo nambara munsi, nkaca mfata n'iyindi hejuru ndende nkarenzaho hejuru. Iyo rero iyo jipo nambara munsi ni jipo ya gipira, ndayigira nk'isujipe, munsi nkaca nambara n'isujipe, hanyuma hejuru nkaca ndenzaho ijipo ndende, nkaca nkubitako amasogisi. Nukuri ntaco bintwaye. Bamwe bavuga ngo n'ubuturage, ibyo birabareba. Mba nambara uko Kristo akeneye kandi nkumva ndabinezerewe. Amasogisi rero nkunda kwambara mu gihe atabisino byaguye n'ayangaya. Urabona ayangaya nayasanzwe, aya niyo nambara mu gihe atamasino yaguye, mu gihe niyo maze imisi nambara, mbese niyo maze igihe nambara, kubera ko amasino ntago yaramaze igihe agwa. Ariko mw'iyi minsi ishize yaraguye ku buryo bikomera. Ayangaya rero ndayambara iyo atamasino yaguye, ayangaya. Ariko kandi niyo ntwara no ku kazi, niyo ntwara ku kazi aya masogisi. Urabona ko ari duto, ni duto, ntago azamutse ngo agere mu ntege, ni duto cyane. Muratubona utu. Rero iyo hageze ku masino cyangwa se
imbeho yabaye nyinshi cyane ku buryo nanjye numva imbeho ku maguru. Mubisanzwe nge numva imbeho ku maguru, niho numva imbeho, ariko mu gihe nambaye amasogisi aya ngaya rwose narayamenyereye mu mbeho. Nkora muri firigo, abantu firigo murayizi, nkora muri firigo, aya niyo nkunda kwambara. Mbese n'abakozi dukorana baratangara, babona ukuntu nambara, baratangara, ariko ibyo niko Imana yamenyereje, kandi ndiza neza ko uko Imana yamenyereje nawe wabishobora. Amasogisi rero umukristo yo kwambara ntiyumva imbeho, n'amasogisi ya gipira naya ngaya. Urabona aya ni gipira, aya ni gipira, nta mbisanzwe nta mbeho wakumva, kandi murabona ku burebure, urabona ni maremare. Aya ni maremare, ntago ameze nk'aya. Urabona aya ngaya ntago bireha, urabona utunguti duto, ariko aya ngaya ni maremare kandi ni gipira, ni nk'uburengeti mu bisanzwe, mu magambo make ni uburengeti. Aya ngaya rero, aya mukristo uri muranyumviriza, wewe utinya imbeho, uze wambara aya ngaya. Haleluya. Uze wambara aya ngaya, ukubite uko ijipo yawe, ugende ku kazi, cyangwa se nimba iwanyu hagwa amasino, uze wambara ano masogisi, azagufasha. Kweri ijambo iratubuza ko twambara ipataro, kandi ni by'ukuri, kubera ko umuntu yambara ipataro ari umugore ntago Imana imwemera. Kubera ko iyo wambaye ipataro n'umugabo wawe akambara ipataro, ese ninde mugabo muri mwebwe, ninde mugore muri mwebwe? Uko mwese muba musa. Ikindi, ipataro usanga iboha amabuno y'abakobwa cyangwa y'abagore. Rero umuntu ntago aberwa n'ipataro, ahubwo aberwa n'imyenda yagenewe aba mama cyangwa se abakobwa, amajipo, ibitenge, amakanzu. Yego, niyo umukristo akwiye kwambara kugira ngo yitandukanye, mbese yitandukanye n'iby'iki gihe. Kubera ko benshi babikora kubera iterambere, babikora kubera mbese ibihe bagezemo, ariko twibuke ko Imana ntagihindurwa n'ibihe. Kujya Imana idahindurwa n'ibihe, umukristo nawe nyine ntago aba akwiye guhindurwa n'ibihe, ngo ibihe tugezemo ni iby'amapataro, ngo natwe ntitwambara amapataro. Nta, oya, Imana ntibyemera. Rero umukristo w'umukobwa cyangwa umumama yambara ijipo, uwo ngo kwera Imana mwishimira. Ariko abantu bambara amapataro, Imana ntago rwose, ntago ibyemera. Imana niyafasha nzabasomera ijambo ry'Imana ribuza abakobwa cyangwa abagore kwambara imyenda y'abagabo, ariko ubu ntago aricyo cyigisho nazanye. Uyu munsi naje kubereka amasogisi ukwambara kugira ngo ntugire ubukonje ku maguru. Rero iyo wambaye ijipo hejuru y'aya masogisi, ugaca wikubitiramwo ijaketi yawe, ugaca umviriza, ugaca ufata nk'igitambara, ugaca ugishira hano, ugaca ugishira ino. Ndiza neza ko imbeho itagukoraho. Hano ukafuka, hajya bayita ngo ni sikafu, sinzi uko babyita, nimba ari sikafu, ni sikafu. Intuza isikafu ushira aha ngaha ni sikafu, muhora mubibona ndiko ndigisha, hariho ibitambara nshira ino mu izosi. Ibyo ngibyo, cyangwa se ugakoresha igitambara cyo cyose ariko gikingira hano ku buryo imbeho itokwinjira ino. Ibyo ngibyo niko ngenda ukazi nambaye, nkakubitamwo umupira wa gipira nkiyambarira, hanyuma nkakubitamwo ijipo ndende kabisa. Mbese ubu ngubu nsigaye ku ruhande nshirako n'igitenge,
ku kazi umva barabizi, barazi ko ngewe amapataro ntambara, barabizi kabisa. Ubu nsigaye nishaho igitenge nkigira, niba babiyumvira ati uriya mugore mbese n'ibiki, ariko ndanezererwa Kristo kubera ko nambara uko ashatse kandi bikanezera. Mwene data uri kuranyumviriza, ukwiye kwambara uko Kristo akeneye, ntuze wambara uko we ukeneye, kubera ko uko kuntu we ukeneye kwambara bizakurimbura, ariko wambaye uko Kristo akeneye ntago bizakurimbura. Mu mama mukobwa, ni wewe turiko turavugana. Haleluya, ni wewe turiko turavugana. Kandi ndanezererwa cyane abantu banyandikira ku makomanteri hari ama question cyangwa se ibibazo bambaza. Imana ukuri ibaha umugisha. Ino video ndayishizeho kubera ko hari abantu bafite ibibazo ukuntu bakwambara mu mbeho, nibiki bakwambara. Mwene data, aya masogisi aya ndakubwije ukuri, niwayambara nimba uri ku kazi ugakora akazi gakonje, ukambara no masogisi n'ijipo yawe, nta mbeho uzakumva, kubera ko urarinzwe. Noneho ndizera neza ko n'Imana yo mwijuru ikurinze. Imana irakurinze. Aya ngaya rero iyo ndayambaye numva meze neza cyane. N'amasino iyo aguye nkambaraya, amasino ntagakora ku mubiri, aca akora kwa masogisi ntankorako. Kandi aya masogisi ni nk'uburengeti, nukuri aya ngaya mu Kristo wewe woba uri mu bihugu byo hanze, mu mama mukobwa, ambaraya. Ntago naguhanura ngo wambaraya, kubera ko njyaya niyo ngiye namenyereye. Ndayambara mu mbeho nkigira, ntaca mbwiye, nta n'imbeho numva. Ariko aya ngaya, wewe utinya imbeho mukobwa, mu mama, wewe utinya imbeho, ambara aya. Hari igihe usanga bacuruza n'ayandi arengeje aya mu burebure, ugaca ugura ayaruta aya ngaya mu burebure, maze ukiyambarira, ariko ari igipira nk'uburengeti, kuko uba wambaye amasogisi ameze nk'uburengeti ku buryo atambeho yakugeraho. Yesu Kristo rero nabaha umugisha. Kandi bene data, ndabakunda. Inyigisho uko umwuka wera azaza anyobora, niko nzaza ndabigisha, kubera ko abamama bakobwa bakwiye kwiga uko bakwiye kwambara, nibyo bakwambara kugira ngo imbeho ntibakoreho. Haleluya. Yesu Kristo nabaha umugisha cyane, kandi ndabifurije umunsi mwiza. Umuntu wese ari bubone no video, Umwami Yesu abaha umugisha. Kandi yo ndabasabe bene data, ino video muyisharinge, muyihe n'abandi, kugira ngo abamama, abakobwa bumvirize uko bakwiye kwambara mu mbeho amasogisi bakwambara, kubera ko aya ngaya nta kibazo. Mwene data uri muri Afrika, sinzi ko we ano masogisi uyakeneye, ntabyo nzi, kubera ko muri Afrika no mu bihugu byo hanze ntago arico kimwe. Imbeho usanga iriho ntago arico kimwe niyo muri Afrika. Rero mwene data mukunzi wa Kristo, sinzi ko aya ngaya nawe yakeneye, sinzi ko wambara amasogisi. Mu bisanzwe muri Afrika nta mbeho nyinshi iriyo nkino. Mu bihugu byo hanze hari imbeho ku buryo udashobora kuja hanze atamupira wambaye. Sinzi nko mu bundi buce, ariko aho twe tuba huzuye imbeho. Rero iyo ndi mu nzu, hari igihe nambara amasogisi, hari igihe ntayambara, ariko byose ndabishimira Kristo, kubera ko ndabishimira Kristo. Rero mwene data kuranyumviriza, ino video igufashe, kandi uyirungikire n'abandi. Imana yo mwijuru iguha umugisha, uze wambara uku nguku ayo mapataro muyate n'ukuri pe.
mwene data ipataro ntize ikubuze kuja mu ijuru. Nukuri nihagera igihe hazagera igihe nigisha icigisho c'ipataro, kuko hari ijambo ry'Imana ribibuza. Mwene data ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, amapataro nimuyareke, amapataro nimuyareke. Dore muri abamama, muri abakobwa, umukobwa yagenewe ijipo, ikanzu, ibitenge, kabisa mwambare nk'abamama, mwambare nk'abakobwa, ntimwambare nk'abagabo, kubera ko mpura mbona abakobwa ukuntu bambaye ubuntu bubafashe amabuno imbere, mbese igitsina cabo kigenda kigaragara. Eka n'abamama nuko ugasanga igitsina cabo k'umubiri wabo uremwe uragaragara, bambaye agapataro, utubana, uduki, utwo twose ntago tubereye umukristo. Nimba uzi kuri umukristo mwene data, wari ukwiye kwambara nk'uko Kristo akeneye kugira ngo umunezereze. Erega Kristo aranezerwa iyo tumunezereje. Iyo tumunezereje aranezerwa, ariko iyo tutamunezereje ntago anezerwa. Haleluya. Rero iyo Kristo abonye umwana wiwe afite indero, kubera ko amaraso ya Yesu Kristo yaduhaye gucika abana b'Imana. Iyo rero abonye umwana wiwe yacunguje amaraso y'igiciro, umwana wiwe kabisa, iyo abonye arimwo ariyambika ibintu umuvyeyi adakeneye, umuvyeyi aramukankamira ati genda wambare neza. Iyo nyambaro ntago ari nziza. Nta mukobwa akwiye kwambara ipataro nk'umuhungu. Amapataro yagenewe abahungu n'abagabo. Haleluya. Rero mukobwa mukobwa mu mama, inyambaro yawe ni jipo n'ibitenge n'amakanzu. Amakanzu nayo nyene adateye isoni. Amajipo adateye isoni. Mwambare mwikwize bamama beza. Iyo mwambaye mukikwiza musa neza rwose, musa neza, muboneka neza. Ye baba we kuraza ukuntu muri beza. Muri beza rwose bamama, muri beza, muri beza. Nukuri muze mwambara mwikwize. Yego ntuze rero utinye kwambara nejipo yawe ngo wigire ku kazi rwose. Nukuri ntacu uzaba pe. Uri muri Kristo Yesu, turarinzwe n'Imana, umubisha ntawe. Umwami Yesu nabaho umugisha. Bye bye, ndabakunda. Kandi mushayiringe ino video kugira ngo nabagenzi bacu nabo nyene bumvirize ubutumwa bwiza, bumvize ukuntu bakwambara amasogisi bakwambara uko ameze. Haleluya. Yesu nabaho umugisha. Rero mugira ibihe byiza. Imana ibarinde zino ndwara mu izina rya Yesu Kristo. Amen.